emotweni yakho uthina sesibalele si15 sibancane blind sesibalele ukuthi okay kule 10 umuntu nomuntu uthola so manje le 7 ibuphi maka wona uyajiya uzakithi hayi bathi 3 1 2 3 4 shuthi thina besidlalela 2000 uProstena ngafaka lo yabo sayicala manje sinecala lemiphikisana good fans manje good fans umuntu onguthi umdala kithi umuntu usikhama down kwezinye makazongitshela athi no yazi yasinyela jazz yasinyela wena sorry ngelanguage but ngapha amajibo swami yilaba sebadlala kuphi kuPeter uviva sebuyitshona kwabona baba ubhile kwebathathathala sidliwa manje ngifuna ukushare kanjani ngunguthi dlala sidliwa kumele sibuyisele imali emuva why ukhipha inyuku yakhe epokoteni uthi ngibhejela lo mali makadliwa makadliwa awuna flop makawina uthi haya khumbula manje sidlala top 4 manje kumele uzongibalela ukuthi umthengele ukudla wenzeni kula khona ukhabatha khona iplayer answer hayi ukuthi it's all about inyama it's all about effect fair so that much pretty it's easy iPeter madlala kudlala tournament la ngala sengizele spina nangala kumela guys bangilanda vela nobhekelele noma Cox ase continue the station 2 ngizizwa manami ngihlala ukudla bhola futhi laba bamjwala athi ngiyodlala ukusuka kwami la endlini nyane benobhekelele mama ngifika lapha sengihlala ukudlala ngithatha ama-cogs vele containeni mangifika la khona uTsetsa isman uyebesho number 10 Peter mangifika tamfana maye baba into yakho le sikaqo 15 ucala umdlala ke kuPeter yonke into ke yaba mnandi saqhubeka